Oração mak mistério furak ida nebe moramak harai banine povo kabai ma fierna insira. Lihusi oração ita bele kuliah diretamente ho criador universo niang. Moramak bit naing, doming naing, no protetor. No oração laos de ritual ida, mabe relação mori spiritual niang no dinamiku entre ema ho maromak. Dalam diak ida taurir relação intimo liu ho maromak mak liu si oração. No husi ida ne ita bele hetang orientação ka força husinai. Ia oração ita bele entrega ka ia liberdade atau hato bototu ba maromak. Bele husu perdão hato ita ne agradecimento, ita ne expressa gratidão, ita ne esperança, plano, hato ita ne pedido, lamentação, bela entrega ita ne problema, ita ne preocupação, obstáculo, desafio, dificuldade morisnya, no atau ita ne sentimento kliang nebe ita senti susar atau expressa by maselu. No ia oração ita bela bolo maroma criador universo niang, wa hindi te precisa ni tulung no proteção ma ita, ia tempo susar no terus ni larang no nia se salva dunia ita. Ida nemak maromak ne promesa nebe nia rasi deklara ma ita, ia Salmo 50 versículo 15 ne. No inaba maromak diang ma ita nune. Bolu bahau ia lorong nebe imi hetan terus. No hau se salva imi, no imi se fo gloria mai hau. Versículo ne haktuir maromak ne promesa kona batulung no proteção ma ita ia tempo susar. Na ia tete atu ita bolu nia lihusi oração, le liu baingira ita ia dificuldade ne larang. Maromak laos date hakarak atu rona ita ne halerik sira, mai be nia mos promete libertação ma ita. Maromak maknai ida nebe sempre ia no pronto 24 horas bani povo sira. Ia nebe date no baingira date. Laya tempo ida ka circunstância ida bela impende nia atu rona ita ne fuang larang halerik. Jeremias capítulo 29 versículo 12 no 13 na hatete tang maita nune. Depois imi se bolo bahau, no mai halo oração bahau, no hau se rona ba imi, bahir imi buka hau, imi se hetang, bahir imi husu bahau, ho imi ne fuang tomak. Versículo ne maroma convida ne povo sira atau basic bernia ia oração. Ida nema garante ida katak nila dog. No oração sira nebe ita sai holaran tomak ni serona na fating no pronto aturona ita na lerik sira. No ia Salmo 76 versículo 19 mos hatete. Mai be tebes maroma rona ona hau. Ni simu ona liang husi hau ni oração. Tebes maroma rona dunia ita. No ni simu ita ne liang bangiri ita bolunia ia ita ne oração. Problema morisnya tirilos tengkilori itak basic ba maromak. Hodi bolunia lihusi ita ne oração. Tambah ya oração ita bela hetan tulung, hetan força, no hetan kamang, husinia. Dalam barak ita suruh situação nebe susar, asur problema moris, asur problema família, problema serviço, problema saúde, ka problema espiritual niang, e tempo susar sirah nesang ne, dalam rumah ita senti mes-mesak. Kah noeng kata klaya ema ida mak bela comprende problema sirnebe ita suruh dadaung hela. Usine halo itina noeng sai frustrado, começa noeng negativo bamaromak, nomos ba ema seluk. Ikus mai buat siret tenta ita hudi buka ajuda ya dalam seluk nebe kontra maromak ni hakarak rasi. Hanesa husu ka buka ajuda fali bamatibian sira, nebe lai liga sama no ita ema moris, no buka ajuda fali bamatandok sira, hodi siktung, siksa togasta no lakong botutu nebe ita iha, bamatandok ida nila diak, ba fali matandok seluk, to district hotu ita to leutia. Italah tene kata kahalok idane kontra tebes maromak. Maromak lagosta, maromak kribi, no idane fuer tebes, iya maromak ni matang. Italah tene kata ia Deuteronomium, di 8 versículo 10 to 12, maromak ni lefong fasai kono ba idane. No ina ba dehang. La bela ya ema ida yemne let nebe buka lefong usi matandok, sik futuru, ema nebe fekit, buang, halo lulik, ka ema nebe ba ema mate klamar, ka mate biang. Tambah ema hotu nebe halo buat sirene, mak fuer los banai. Tambah buat fuer sirene, nai imini maromak, dunia sira sai husi, imini oing. Mensaje principal husi versículo irane, hatudu katak maromak bando makas tebes ni povo sira, atula bele, envolve ang ia halok okultismo. Kabuka ajuda husi fonte seluk, laos maromak. Tambah halok sira sane considera nudar, forma, idolatria, no desvio husi fierne belos. Maromah karak atau itane moris depende tomak dit baniang, huda suruh desafio no obstáculo moris niang lihusi oração. No evita dalam sira nebe kontra nini vontade rasik. Ia moris lorong niang, lili bahiri tak suruh pressão problema ka dificuldade,
Dalam barak ita hetang tenta sang atau buka solusang husi fonte seluk molok hak basic ang ba maromak. Idane bela acontece tambah senti ona la esperança. La conseca religiosa kata maromak sempre presente ma ita. Mas que ia situação susar larang. Condição sira nesane dalam barak kalau ita lua te kata ao final nai basic ela sira nebe larang kandeng. Nuni salva sira nebe ia espiritu raung. Ane singe Salmo 34 versículo 18 hatetene. Versículo ini dia kata maromak basic ela ita, nunca husik ita, no hakarak salva ita. Lili bang hira iten larang kanek hareba problema moris nebe ita sente susar ma ita atau ultrapassa. Konsensia konapa maromak besikala ita, ajuda tebes ita atau depende uluk bania. Mabe tambah ita emane fraqueza, halu ita nueng katak solução si fonte seluk, magdalan dia kliu lais kliu pratiku liu, no fasi liu atau hetang. Hodi ignora maromak, lakoi atau involve maromak, no sadere bania liu si iten oração, no adoração. Ita sempre sente katak maromak doku si ita, la preocupa ho ita, no la interesa ona ho ita. Mabe sentimento sirne, la reflete lelos konapa selos mak maromak. Ia nini lefuang maromak sempre hatudu katak nia maknai ita ni maromak nebe basic ita, ia ba ita, ajuda ita, tamatan ba ita ni moris, ia aspecto hutotu. Isaías capítulo 41 versículo 10 no 13 maromak rasik diang ma ita nune. Kita tahu tambah hau hamutu ko ita, laliki afodak tambah hau mak ita ni maromak, hau saya forsa ita, no hau saya ajuda ita, tambah hau nai imi ni maromak, kair ita ni liman los no deang ba ita. Kita tahu hau mak ajuda ita. Iane maromak diang katak ni mak hamutu ko ita, forsa ita, ajuda ita no kair ita ni liman los. Hodi ita kita tahu na fodak tang. Idone anesa lembrança furak ida konapa maromak na presença nebe basic tebes ho ita. Maski isu tesang nebe dalam rumah halo ita senti tahu no hak fodak. No maromak laos det haten halo promesa. Mabe niamos activamente kare ita ni liman los hodi garante katak ita lalau mesak. No Jesus masik mos diang. Hau sei lau sikimi sa iwang kiak. Hau sei mai faleba imi. João capítulo 14 versículo 18 ne. Realiza kata maromak sempre mutu ko ita ma consolação kleang ida. Fonte força niang. No fodame ma ita ia desafio moris nyelet. Salmo 23:4 dehang. Mas ke lau ya folet nebe ia lalatak mate niang. Hau la tauk bot at ida. Tambah ita bot amutu ko hau. Maramak dia ni amutu ita no nunca husik ita. La significa kata ita pasivo det. No hendet tulungu sinia sem fote pasu ativo ida ho dibuka nia. Ita tengki asang ativo ho dibuka maramak ia oração no keta rende. Bolunia o fuang nebe los no depende bania nudar fonte uniku tulung niang. Maromak ne presença e ita ne moris ma convite ida atu participa activamente ho di hari relação íntima ho nia lihusi oração fear no obedência. Maromak hakarak atu itak basic liutang bania ho consciência no depende bebek bania. Ne hatudu kata bahira asuru tahu ka dificuldade pasu dahulu atu halo mak buka uluk maromak laos depende ba emane força ka buka uluk tulung husi mundu niang. Ita precisa aprender salmista wanghira ni tahu ni larang de dahulu ne foti mak buka uluk maromak bolu maromak no maromak hatandu dunia. Salmo 34 versículo 4 salmista diang nune. Hau buka nai no nai hatang hau ni salva ti hau husi bot hutu nebe halo hau tau. Salmista buka uluk nai li suara sang ni bolu banai nai hatang bania no salva nia husi bot hutu nebe halo ni tau. Salmista hatu do exemplo nebe relevante tebes kona ba oinsa ita bel hatang batau ho asang aktivo laos pasivo. Asang aktivo salmista hatu do mak primeiro ni buka uluk nai. Segundo husi oração ni bolu banai nai hatang bania ikus mai nai libertania husi tau sira hutu. Ita kita rende no par hal oração. Tambah oração mak presente bot ida nebe maromak foba ita ema. Liusi oração ita bela sesu direito ba maromak criador universo niang. Lucas capítulo 18 versículo 1. Jesus conta ika noik ida basira hode sira bela continua hal oração na fating no keta rende. Jesus andoring kata continua hal oração hoba dinas no keta rende ba. Tama maromak se rona no hatan duni banghiri ita bolu nia ia ita no oração. Oração laos obrigação ida. Mabe privilege bot ida nebe hatudu maromak ne kebit no doming ma ita wanghira ita adorania. Salmo 66 versículo 20 dehang. Adora maromak tambah nia la rejeita hau ni oração. No nia la asai ni nia doming meting husi hau. Ida na expressão gratidão ba maromak tambah nia fiel rona ita ni oração no la rejeita. Maske ita bela sente abandonado ia adversidade ni larang. David mak exemplo dia ida husi figura biblica ida nebe experiência tempo susar bara. Nia sempre funa asuri ni inimigo sira hetang atake to ema to onia.
Maski asur ameaça dificuldade no traição, David sempre arroang no bolo maromak ia circunstância ototu. Ia Salmo 3 kapitulo 1, David hatonia kondisão idane bamaromak hodideha. Oh nai, sama-sama kau ni inimigo aminta baraklos. Ema barak amrik hodi hasur hau. Ia situação siranesane David hatudo ninia dependência tomak bamaromak hodibolu. Oh nai. Maski ne senti inimigo sirah leunia, ne sempre fila fali ba oração. No sarang ne dificuldade hotu bamaromak, convencido katang maromak makhung bani força no salvação. Tambanemak ho confiança tomak ni hatete banai e versículo 4 no 6 de hantang. Holia makasa bolu banai no ni hatang hau. Husi ni fo santu. Hau sei latau ema riung barihung. Nebe haleu hau hodi ataka hau. David hanuring maita atau ita keta para hal orasang maski ia dificuldade bot ni larang. Tama maromak fiel hodi rona ni povo ni orasang. Husi David ni experiência ita heta hanuring atau labela para bolu maromak maski ita ya tempo susah no terus ni larang. Hanoi ba katak oração ne gratuita, no fácil tebes atau acesso. Eu calcular tempo no ia nebedet. Ita bela halo oração ba maroma criador bit naing laleang no rainiang. Bolu banai imine maromak, ia imine oração. No karik, ia ema rumah ia imine let nebe ia susar, nia be halo oração. Tiago capítulo 5 versículo 13 deang nune. Teologo holandês ida narang Henry Nouwen ia nine livro The Inner Voice of Love hatete nune. Hakilar pa maromak ia one fuang, bangira o sente terus. Tamba nia det mak belek hakuak one fuang nebe kanek no força fong bao. Hakilar pa nai ite oração tamba nai rona, nai hatang, nai salva, nai protese, nai restaura, nai bele tulung na ajuda no liberta ita. Ikusmai ita se deklara kata. Hau ni ajuda se mai sunai nebe halo laleang no mundo. Salmo 121 versículo 2 deang nune. Bolu na fating nai imine maromak liu se oração ba. Ni se rona, ni se simu, no la rejeita idane. Amen.